Rigane nzomubona kandi vuba ntago yo kwifuza neza yuko abana banje nubaheba. Biragaragara neza yuko wenda ibiganiro wagiye ukora usaba ubufasha ko Rigane rigaje ashobora kugufasha byibura muri bimwe bagiye umusaba ajya ngo abantu bazavuga twebwe tugomba kubihorera bakavuga ukuramo ibyo umubwira arabyumva utabyumva ni kazi ke we tuza Imana iraza kubikora ibikemure yo kugira ngo abana bawe ndakubaza isibye ureka nyine tureka ayo majambo nkunde wangiriye ihe nama nicyo gifoto wirwa ugendana ibarabara ryose inama nzima mugabo ngira niyi inama nzima se ndakubaza wigeze utwitaho busabaga Bogisa nisengeri yiwe mugabo bitameshe kabantu bagenda kuri social media bavuga ati se uyu mukobwa nyamara sinzi cyari cyo niba ari gatumwa wari Gani kuko ntabwo nakeka umuntu mutagiraho muhuriye mutaziranye utazi wagenda umusaba ngo urashaka ngo Bogisa yiwe urashaka ngiki abantu benshi cyane bari kubigiraho ikibazo kandi nawe ari weho wabigiraho ikibazo urabifata ute ku bantu bagiye bagucindege bavuga yuko ibyo bintu byihoreye mugabo ku bantu bancinege ndababwire mbiyame kuko ku buzima mugabo bw'abana banje egereza mikoro hejuru ku buzima mugabo bw'abana banje je ndahangana muzosubira mugabo kunuka ngo ndi ikijuju ngiye ubwiwanje uwo muntu nzomuhiga essence yonyene niyo namutwikiza agasha ku buzima bw'abana banje mugabo je ndakubita kuko mugabo aya namaraso yanje ubu n'ubuzima bw'iwanje mugabo ntabafise sinobaho muzosubira mugabo kumbwira nabi aho kumfasha mukaza mugabo mwandika amajambo ncinege ndababwiza ukuri nzobakuramo amaso narabwiza ukuri gabanya abantu bari kugufasha kandi nagabanyiki nese ni bari kugufasha bariko baramfasha iki mugabo ariko baragenda mugabo umuntu yoza ariko arandika amajambo ariko aravuga nabi ngo mugabo runaka ni ikijuju gute umuntu w'umubyeyi aca hinduka ikijuju erega mwese ndabasuza cyane mudukurikiranye aha ngaha kuri kamera za Bikari TV show ndetse na Ibyahanuwe TV ndetse no kuri Delphina official cyangwa se Miss Mbonyi mwese rero turabakunda cyane kandi wowe wadukoreye subscribe uruwingenzi ku muryango mugari tumaze kwaguka kuri channel YouTube ndetse no kuri TikTok na social media zose tubaye dukoresha uko waraduflowenze ni by'agaciro uyu munsi twakiriye abantu babiri reka batangire batwibwira ubundi dukomeze n'izindi gahunda turabakiriye murakoze cyane mugabo ni mukareje mikoro wimuvuna cyangwa bari we azifate koye erega n'umubyeyi nazifate mwaka kaboko ko hakurya ntavunikara ubu ntavunika murakoze cyane mugabo ni mukarejisi wanyu ndabashuhuje uramwumva cyane Shalom njyewe ni Miss Mbonyi nk'ibisanzwe cyangwa se YouTube Delphina official murakoze Yes mumaze kubumva kandi si bwo bwa mbere mwamubabonye uyu munsi twavuze ngo mureke tubahurize hamwe kuko ariko twabishatse kandi twabonye ari abantu bagomba kubagezaho ibintu byiza cyane ari abantu babagezaho ibintu by'ingenzi tukagumya kubaho nyine twenjoyinga mumeze neza yego weho nambonye bigeze hehe fata ifoto ye neza uyereka abanyarwanda papa nta kibazo mfite ibyawe na Israel Mbonyi bigeze je bimeze neza nta kibazo ibyawe bimeze neza yego gahunda se ntabwo urumva wenda harimo igihe umaze ushaka Israel Mbonyi ntabwo uramubona so muri iyi minsi ari busy ari mu biteramo urabizi ntago ari kuboneka ariko nizeye ko ejo bundi bizemera kubera Imana yego wowe bimeze gute nanjye ndacyategereje ariko icyizere cyo ni cyose nangiye kwizera yuko nzomubona kuko ntago yo kwifuna uri kuvuna umubyeyi rega we uri kuvuna umubyeyi
nazifatire muri ako kaboko kawe. reka mufashe ndiko ndababwira yuko ngabo nanguye kugira icyizere ndi gutekereza neza yuko Rigani nzomubona kandi vuba ntago yo kwifuza neza yuko abana banjye nubaheba. Biragaragara neza yuko wenda ibiganiro wagiye ukora usaba ubufasha ko Rigani rigaje ashobora kugufasha byibura muri bimwe wagiye umusaba ajya ngo wamusabaga bogisa n'isengeri yiwe mugabo bitameshe kabandu bagenda kuri social media bavuga ati se uyu mukobwa nyamara sinzi cyari cyo niba ari gatumwa wa Rigani kuko ntabwo nakeka umuntu mutagiraho umuhuriye mutaziranye utazi wagenda umusaba ngo urashaka ngo bogisa yiwe ngo urashaka ngiki abantu benshi cyane bari kubigiraho ikibazo kandi nawe ari weho wabigiraho ikibazo urabifata ute ku bantu bagiye baguca intege bavuga yuko ibyo bintu byihoreye mugabo ku bantu banca intege ndababwire mbiyame kuko ku buzima mugabo bw'abana banje egereza mikoro hejuru ku buzima mugabo bw'abana banje je ndahangana muzosubira mugabo kunuka ngo ndi ikijuju ngiye ubwiwanje uwo muntu nzomuhiga essence yonyene niyo namutwikiza agasha ku buzima bw'abana banje mugabo je ndakubita kuko mugabo aya namaraso yanje ubu n'ubuzima bw'iwanje mugabo ntabafise sinobaho muzosubira mugabo kumbwira nabi aho kumfasha mukaza mugabo mwandika amajambo ncinege ndababwiza ukuri nzobakuramo amaso nababwiza ukuri gabanya abantu bari kugufasha kandi nagabanya iki bariko baramfasha iki mugabo ariko baragenda mugabo umuntu yoza ariko arandika amajambo ariko aravuga nabi ngo mugabo runaka ni ikijuju gute umuntu w'umubyeyi aca hinduka ikijuju erega abantu bazavuga twebwe tugomba kubihorera bakavuga ukuramo ibyo umubwira arabyumva utabyumva ni kazi ke we tuza Imana iraza kubikora ibikemure yo kugira ngo abana bawe ndakubatse isibye ureka nyine tureka ayo majambo nkunde wangiriye ihe nama nicyo gifoto wirwa ugendana ibarabara ryose inama nzima mugabo ngira niyi inama nzima se ndakubaze wigeze utwitaho umva nje ndakubwire utaza n'imikinato ko na hano no hagukubitira nasone ufisi nakubwiye ngo je nta muntu uzosubira kuza mumagarara hejuru munuka ndabiyame mwabafanamwe none se ngo bigende uti so jeneneye mumfashe kumfasha se ukunuka muri ko muranuka ikijuju mwarambyaye mwabihetemwe oya wese kandi oya none ndabona uyu munsi noneho ari Delphi muzotuma inda yiwanje ivamo mumenye yuko mwese nuko uzobashakira mugabo essence ariko hagati aho reka tuganire Miss Mbonyi ntago igomba kuvamo ahubwo tugomba gusenga gufatanya n'Imana yo mwijuru irema vuga nabi gabanya na mubyeyi Imana irarema ariko Miss Mbonyi reka ndakubaze mugabo uratwite uri kurasha ubufasha aho kugira ngo bambe bagufasha abana baswa basenzi kazi bariko baraza mugabo kubwira nabi oya gabanya wowe ikintu ndi kubona gihari ndababwire mwabyondomwe ikintu kinato mufise ni muyizi uwo mushaka kwama mwohangana nawe ntimumuzi gabanya tuganire gake muzosubira kunduka ndabiyame hari abanyamakuru wumviriza muri ko muravuga ijambo ribi Miss Mbonyi nawe ziba umva tuganire gabanya tuganire turashaka tuganire utangiye kwigirira ibibazo kubera kuvuga kwawe wagabanyije amagambo menshi ukavuga amagambo makeya ibaze ugize ikibazo ugatsikira cyangwa ukagira ikibazo iyo nda yawe ikagira Delphi umeze ute meze bo umeze neza nubwo abantu banshintege nanjye ntago nzarekeraho ese bataguca intege ubundi wewe wirwa urabungana ifoto uri kurayibungana wabuze ibindi bintu wofata si mukunzi wanjye ariko iyo mukunzi y'urwa iyo foto imeze nk'iy'abapfu wirwa ubungana wabuze ifoto nzima namaze
iyawe ni iyihe nzima wabonye? Wowe wabonye iyihe foto nzima? Wowe si ndabikoreye inuza aho ngaho imbere aho ukandukira abana nkahita nakujiduranga kamera abana se ngewe ndi iki? Abana ngewe nabaye iki? nanjye nabaye mwana mani je nakujidura nanjye nabaye ntukamvugira ku bana. Urabona uyu muntu ziba muri iyi foto wamubonye nyine ibyo wovuga ibyo ari urabona kuvuga urabona mwasa nahurira Esau oya je na suku mugwanira ariko aramvugira abana kubera iki? none se wagenze gake bakagufasha uburenze wahangayika iki kintu mwaje kumuza nacu ndababazi mwamuzaga narwo mwahebye ubwenge ntago uzi ko uyu muntu arakaye n'indivamo wagiye ugenda gake nagwimve nakunugira ngaha namara kukuniga nkahita ndagushingurira ngaha serious yamaye umurakaze yakutse mu kiganiro tumurakaza umva mbonye mwiza wanjye rwose maza ku mutima icyo nkeneye nuko Imana impuza nawe ubundi ibindi bikazaza nyuma. Ariko nyamara nubwo wenda uwo ngo washaka rigani kwera ko nyine no yatwitiye nicyo wamubwira wenda nka Miss Mbonyi nk'umuntu ukunda Mbonyi ariko mbona ashaka gupita mu kiganiro. Ngiye kintu ndi kubona nasaba ubufasha neza asabe abantu bamusapotinge abashe kubona rigani. Nese aravuga cyane avugire hejuru ntibabashe kumva icyo ari gusaba urumva byakunda. Ko rumurakaje nje nemubwiye ngo nagende gakeya adahungabanya abantu bana. Yego ahungabanya abana son none se uwo ngo ushaka rigani ubona basi wenda bizakunda cyangwa n'ubundi byakomeje kwa bizokunda kuko nekereza neza nk'umuntu w'umugabo ufise ubwenge buzima utekereza niyo kufuza yuko umwana n'abana mugabo bopfa. Icyo koza aramutse yumviriza ko nta bwenge afise ntago nzomubona mu gihe yumviriza neza yuko rero mugabo afise ubwenge nzomuronka ndamurabe abana banje babazima. Mukanya babwiye ko ngo agenda bungana ifoto kandi nyamara ni urukundo musingo utamugenda nyine umwiyenzaho aka urukundo just Miss Mbonyi none ko uri gushaka rigani byo birakuraba none se ngiye birakuraba ziba ngiye birakuraba we menye ibyawe nanjye menye ibyanjye we tuza nge n'urukundo utwita n'ahantu bihura no kwirwa ubungana ifoto y'abazindizi karabazimu nese nge so urukundo nyine urukundo ariko rwo mwirimbira ubako none se wowe nanjye nakubaza kuki uri kubunga ushaka rigani mbwa wakanuye waje wazotoye amaso urunwaro uzotoye warukuro warugaziriya ngushaka nde Sirare Mbonyi barakuroze ufise ubwenge buzima no kwigubungana iyo foto nditayari nduzi basi uzarabe ase Miss Mbonyi nako Mbonyi we utangwe no gutuma ndavugishwa ariko se ni kuri je Miss Mbonyi ukuri ndakubwiza unera umutima yuko aba bantu iki kiganiro bakirwaniramo twashiduka bagize wowe bakoze subscribe turagushimira cyane kubera yuko uruwa agaciro mureke aba bantu bakirwaniramo kandi ni umubyeyi yaratwite urumva kandi Delphine kubera gukorera imbabe yito ariko yashiduka urushi yaruri ntadubona rero mubare dusoze iki kiganiro mubare dusoze iki kiganiro kandi ibiganiro byacu nakagaruka caho